gabang ma borok sawo nong ni tripaki ekota mungkha bengo kemai da thangka pogui da thangka none borok senggo jengbo kaphrai no tongo bubagara chira khogin tongo mukti kiklai sai no tongo sobar nokhri tongle nungna ble nora engka kai tabuk jara chukti khainai tipra motha bai jara chukti khaine borok sidina naya ble ka aboni bagida seng andolon khaitong abon bagida seng tini 23 tarikh ko civil society ni bakhak bo seng tini bon kol khaikable andolon no nokhor kable kai baksa baksa borok no biko nong ni tripaki ekot chukti mani biko nong ni no compromise ro gobang ma borok gobang ma dorone engko khayo bubagara ne heno thokai heno gobang ma borok engko khayo ka ang sanani nayo seng kichi ni man thaino man tuti de seng naya ung tongba seng sanin tongo chira khogin tongo bubagara logi seng job to tipra sarong no chira khog tongle kisu borok ne bade ke seng le borok chini man thaino tari di tabu kajo kurita khadi hin tong khaba singgo nine tongle ridi chin odikar no risriyan kai seng khai tam khaina aboni bagita tini soba aboni bagita seng tini lamo nokhona nang tongo ga ani kok mungkha jeng wan sugui kok sanane nango mada man mamne 18 maso jeng chesta khai tongo government ni ungko bai jeng onek officer rok jeng malaika home minister malaika chief minister malaika chini tipra sarone hamkarane bagai man thaine bagai chini sukino kajokari khalai di ini khalai ini central government notification ek mas ni diui illegal migrant na tipti khalai se kajokar khaijaya sab chira khokka ba bo party chira khokka bubagarano kare tipra motha kare civil society kare sab chira khokka kebo to chira khokya bubagaran chira khokka na bole gobang ma tipra rajnitik dol tongo kebo khorang tisaka kebo khorang tisanai kare tangi tisaya karon jatiyo rajnitik dol tongnai je neta ro borok khorang tisai meya tisanane bong odikar kare bongni than kare bor tipra sarani kok saragya tipra sani manthani kokno saragya borok nijini manifesto wo je kok rimani aboni implement khaidi hini porjonto borok saragya jodi borok sarak kakai 125 amendment bill pass khalaiye Triprawo titi edisio borok khomata rimang kham maya borok kok saragya tini borok 125 amendment bill pass khaye edisin jago khomata ren je kok samani tini 7 bosor lai thangka tini 8 bosor kaitong tangi tini cho tin tang kaisa kok saragya jeng bisi election khalainani bage 2016 ni pore bisi election nya high court case khaika high court order rikha Supreme Court last bubagara thang Supreme Court jeng case ma khaika bisi election ni bage ekta elected body tipra rajyo edise lakawo kore jeng sanka khaidi nini general elakawo panchayat nirbachon ngo municipality council election ngo Bidan Sabha ni vacancy to election ngo kintu titi edisio kai nini bisi election ngo duita vacancy council ni aro election ngo khlai jagya kun elected body kore tangi khlai jagya okok se singna nango okok se sing sanani nango tangi khaira kya boro tamni bagai tiprasane hamkrai judi nang nai tong kakai tiprasana judi hamjagai tong khangja kai ya je bisi election khlai di nei 125 amendment bill pass khlaiye ingo tiprasana jago khomata rini sarigya kabang ma borok sabo bubagaran tentayo tini nukhana noro borok ni chehara no borok saragla kono dino sarigya borok tiprasana tuyei tom sa sikire ungai tiprasarang no tam sana nono muti dabi riwane kheteng riwane u agi sipem ni hai nono pun riwane wag riwane omo simi sai tiprasana bande woi tiprasarang no thokayei tiprasana hasek nani tiprasana odikar no chek nani omo simi se borok sai to goi tomo